Kgoro ya tshokollo ya bagolegwa e na le matšatši a 15 go thoma ka lenaneo la moento. Bašomi ba go feta 4,000 ba ya go hwetša moento mo le bagolegwa ba go feta 13,000 ka profenseng le bona ba ya go hlabelwa ka moento. Maikemišetšo magolo ke go fihlelela palomoka ya diperesente tše 90 tša bagolegwa le diperesente tše 67 tša bašomi ba kgoro yeo. Ke tumetse thata ke kutla pila because ke potso tsene re ipotsa tsona gore re tla heleletse re phetse o itlhala le leng ka baka la siki re sa itse mare jalo ka baka la ba re tlhabile so go kgothaletsa le batho ba bang gore le bona ba tlhabe because le rona re tlhabile re ikutlwa hantle e safe dintho tsene tse di bua ya ka gore vaccine e jwang rona ga bona letho mo rona so go kgothaletsa gore lefatshe la lotlhe ba tlhabe. Kgoro e re bašomi ba hlwahlwa ba ditirelo tša thoba-matswalo ba komana madula a bapile go fana ka ditirelo tša bona go bagolegwa. Our nursing staff are trained, so they are constantly engaging with the inmates. We have our HR practitioners, our EAP practitioners, who are also engaging with our officials. We're constantly educating and making officials and inmates aware of the benefits of the vaccination. Turnout e hantle haholo batho ba ithabetse ntho monate fela gore le bana ba rona bana ba bo rona ba dula mona ba thabetse hore ba hlabe ha hona ntho hore ba qeaqe hore ha re batle because wa tseba vaccine ha ke ga se ntho motho a qobellwang go etsa ke kgetho ya hae empa boholo ba bona ba thabela hore ba ka e fumana mme ba kgotsofetse mmoho le basebeletsi ba rona ba ditšhankana ba thabetse hore ba fumane moento. Province ya Free State e setse hlabetse batho ba go feta 290 ka moento go fihla ga bjale.